பதுளை மாவட்டத்திற்கான முடிவுகள் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. இதில் மைத்ரிபால சிறிசேன 22,659 வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றார். அதேபோல மஹிந்த ராஜபக்ஷ 20,062 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார். இது பதுளை மாவட்டத்திற்கான பதுளை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள். இதில் மைத்ரிபால சிறிசேன வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இவர் 22,659 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார். යළිත් වතාවක් ඔබට මේ ග්‍රැෆික් සටහනත් සහිතව ජයග්‍රාහකයා සහ මේ ආසනයේ පසුබෑමට ලක් වූ කෙනා පෙන්නුම් කරනවා හොඳවෙයි. ඒ අනුව ඡන්ද 22,659යි 22,062යි. ඡන්ද 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක අඩුවක් තමයි තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මකව බලනවා නම් ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 43,834ක් වුණා. ප්‍රතිශතයක් ලෙස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ලබා ගත්තේ 52.4 ඒකක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ලබා ගත්තේ 46.4 ප්‍රතිශතයක් ඡන්ද 20,062ක්. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල ආසනයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ ගෙනාවේ. අපි